Bježi, bježi, bježi. Kloni se vas. Halo. Kloni se. Jeste li čuli da je pušten Fahrudin Radončić na slobodu, na kućni pritvor? Nisam. Općenito vi kao građanin, kako gledate na taj cijeli proces hapšenja i svega što se dešavalo posljednjih danima? Pa mislim da nije realno. Mislim da nije realno, zaista. Nisam čula. Evo, to je vijest friška. Šta mislite inače o tom procesu hapšenja, tom što se dešavalo posljednjih dana? Pa šta ja znam, ne miješam se u politiku, ne bi vam znala reći. Da, ali tiče se i vas kao građanina, mislim. Tiče me se, ali šta je tu je, ima tu svega, ali nek ide po redu, nek ide. Kućni pritvor. Pojma pravdat kaže. Ali jeste pratili taj proces, šta Pa mislite o jesam, tome? pa ne mislim ništa. Jel mislite da je opravdano ili ne? Pa nemam nikakvog mišljenja, ja pravdat kažem. Nisam čuo, drago mi je. Šta mislite općenito o ovom procesu koji se dešavalo sve? Pa, ja bi to ipak prepustio sve nek organi kojima je to posao. Nek radi, nek kažu zadnju riječ. Mislim da tu otprilike ima, vjerojatno ima svašta, ali narod ko narod. Nikakvim pričama u životu naučio sam da ne vjerujem, samo po profesiji sam inače inženjer koji vjeruje činjenicama. A činjenice će pokazati se koliko bude bilo neki spornih stvari, mada ja sumnjam u to, od početka sam sumnjao iz nekakvih drugih meni razloga, obzirom na moment kad se to sve zbiva. Pa slušaj, mora narod potpisiva neke peticije, ali sud ima dokumente, sve ima. Šta ću ja pričati kad oni imaju to sve? Mislim, nisam mjerodavan da... Za narod je dobar bio. Da i prije, kako je govorio, da bi pravio ceste, zapošljavao ja, da se pitao, ja bi ga pustio, da vidimo i to baš, ali ja mislim da bi uradio. Pa ne znam kako je hapšenje. Hapšenje, vidite da svako hapši, pa onda to je da Bog lijepi sačuva. Da li je to dobro ili nije, to sud će kazat, vjerovatno. Međutim, dešavaju se neke stvari koje nisu nikako normalne u ovoj zemlji, pa ta će biti. Pušten Radončić, jako mi je drago. Ako je prije pola sata, sigurno da nisam čuo. A ne znam ni zašto je bio. Mislim da nije bilo razloga da bude zatvoren. Mislim, pravo da vam kažem, intimno sam jako bila ožalošćena i teško mi je bilo kad je bio zatvoren. A sad se radujem. Vjerujte, jer sam ga jedno vrijeme osjetila da je za narod, da je dobar, da je pozitivan, da želi sve što napravi da to ne bude njegovo, nego svi u nas.